Kanitha ndamugeithia ringi na riu ni ndarugama haha. Wa mbere njuge ndi muhonoku, ni nyenda Mwathani tondu wa kuhonokia. Kiugo kiratwirire thiini wa Koherethu hindi iria Mwathani Jesu atwirire turute wira wa Mwathani, na riu umuthi ni ndoka ndihandite ni tondu ndiramenya ni ha kwina undu njirirwo, na kwina ucio ni ngatuika wa thumbi yakwa ni ngatuika ya gwikirwo, ni tondu kiugo kia Ngai no kirathii na mbere kuhinyiriria ati uria wikaga wega Ngai ni agamutuga. Amen. Na riu tegute matha ni ndirona na ndikurugama treasurer kuhe mbeca ndinacio ni nyingi haha. Nie o turia tukiui twamenyire uhoro wa harambe ino gatene, na ni ndirebangite twina mutumia wakwa na 300 karuhi boreke kwina andu aingi mandumite na ndirio hau nä ndå mä two nä 200 kuma kwä pastor wa kanitha itå, na igana rä rä må rona haha nä ciamani witå wa thitima. Ciamani å rä a warä wa maä nowe twatwä ire wa thitima, na nä we å ndå mä te na igana ahå rä ro karå hä. Koguo nä ndaruta 700 na Ngai wa muoyo wa må rathime, na må thiä na mbere kå ruta wä ra wa Mwathani, tondå wä ra wa Mwathani kiugo kä ratwä ra å rä a tå raruta wä ra wa Mwathani noguo tå gå thiä na mbere tå rathimä two. Bwana asifiwe. Amen. Ndirä na maundu maingi nguga, no Mwathani amå rathime na amwä ke wega. Amen. Karibu sana. Niä ndirä må geni kå ndå gå kå na gå kä mendia wa mä gå nda, na igongona rä ndä rerirwo ndä må cerere må no tondå ndä rerirwo iyo, na ndakiuga tondå no må ciä no nginya ngä å ke. Å rä a å ratå hå ragä ra thä Mwanga ndiå nä treasurer nä ndä ramå ikä iria 200 må thenya wa ira, na oho nä hotete kwari na arata akwa erĩ atatũ na makä ndå mana 100,000 na nä ngå kä nengera må thikabu må nene harä a. Ngai wa muoyo amå rathime na nä må reka wega.